awuvuke ngiyezwa ayibuyi angizolokulele nje kanje ubaba ingane yakhala lapha uthi ingane yakhala ayidlila alithele ngani ngubisi antizo manje fayini yongicelisa awuvuke umphelezele awu ngiyasho ngivuka ngisuthi kanje ngidla ukudla kwengane udla wengane yani awukwahle wena usushathi ubunganjoni wana bekumnandi njoyileke kodwa njoyile kodwa funa ke ngililo text sicapha ima kancane kulento njani uma stand wenzeni master no usuku wamala uyaqeda lapha ngomnyango manje mangihlangana pha intombazane lana wena ngawaphela wona vula lapho usakuvule ngisicapha ngeke understand khona indlela ekwenziwa ngayo la ujola naye umuntu lo hayi bongithola manje angijona saba namphambi kwakho akwenziwa kanjalo lana kuqashwe ngenye indlela uma sizenze khona indlela enza ngayo umuntu lo angikanjani angihlekezo ayivulelani kunganjani uzogwaza nakho manje ungikwazi kanjani uthatha pha mess angikhuluma nanoma ngegroup mina angibhayisi phela njalo nje ngegroup ngihamba ngihlomile thina siyakhuthuzwa ikhu yonke into nani ngikhuthuzwa ikhwama wena ungena kanjani kanti mina ngisilima njengawe noma uhlala la ebeleni hlala la ebeleni kumesi hayibo uzogwasa ngempela urongi-ke kodwa-ke urongi-ke kodwa ukuthi wena moye ubeka umesa ekudleni kwengane isikhathi unokubiza amabele ami ngokudla wengane okay sengiyabona kodwa ngiqiniseleke kodwa ngicela uvuke ngizovuka ima ngikutshela umasitende khona indlela ezenza ngayo uzokwenzani othi ngimqhelaza hayi ngozula umuntu alimali ngizovuka ukuhamba ney'ngane mina ngikuthatha ngoba ngi-understand ubona nje